ndagusuhuje Mbabazi Shadia umunyamideli wamamaye mu Rwanda nka Shadibu ubu tuvugana yamaze gushyikirizwa Rehabilitation Center i Huye agiye kwigishwa indangagaciro ziranga umwana w'umukobwa hano mu Rwanda. Ibiganiro byose ugiye gutega amatwi urabikurikirana kuri iyi channel YouTube yitwa Kingdom JBTV, ngiye ugiye kubikugezaho nitwa Bonviva. Ngwaye kaze ku muyoboro mugari wa internet. Yes, ubwo rero wamaze gukora subscribe rero ukakana na like rero nkaba nguhaye ikaze mu biganiro bigari byacu. Rero nkuko bisanzwe bimenyerewe ntabwo naza ngo nkupfungikira ikibiribiri nkubwira amakuru ari ayanyayo, amakuru nkakubwira ndetse n'ikinyamakuru nyakesha. Aya makuru rero ngiye gutangiraho n'amakuru y'umunyamideli witwa Shadibu. Akaba rero yaramamaye nka Shadibu ariko amazina ye yiswe n'ababyeyi yitwa Mbabazi Shadia. Mbabazi rero Shadia ubu ngubu rero amakuru aranyomoza ko adafunzwe ahubwo ko yajyanwe ku bushake bwe muri Isange Rehabilitation Center i Huye kugira ngo afashwe kureka gukoresha ibiyobyabwenge ndetse no guhabwa ubufasha bw'abaganga mu buzima bwo mu mutwe. Ibi rero bikaba byaje kuba byemezwa n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry. Ubwo rero iki kigo cy'igihugu gishinzwe iperereza Rwanda Investigation Bureau kikaba aricyo rero cyamaze kubishyira hanze kivuga ko uyu munyamideli Shadibu ari we rero wijyanye kuri Rehabilitation Center yihuye kugira ngo barebe ukuntu ibintu byifashe. Akaba rero abantu bari barimo kuvuga ko rero yamaze kuba yatabwa muri yombi atari byo. Rero bwana Dr Murangira Thierry akaba yamaze rero kuba yashyiraho akadomo ku bantu bibazaga icyo kibazo. Hanyuma rero amakuru akavuga ko ngo yajyanwe muri iyo rehab kuwa gatandatu Nyakanga umwaka wa 2026 ni nyuma yuko ibipimo byari bimaze gufatwa mu iperereza byagaragaje ko hakoreshejwe ibiyobyabwenge nubwo atari muri rehab, ariko ngo dosiye ijyanye n'icyo kibazo iracyakurikiranwa mu buryo bw'amategeko. Aka kantu kanongera nkabasubiriremo ngo amakuru avuga ko uyu mukobwa cyangwa se uyu mudamu ngo yajyanwe muri rehab kuwa gatandatu Nyakanga umwaka w'2026 uyu turimo, ni nyuma yuko rero ibipimo byari bimaze gufatwa byafashwe mu iperereza byagaragaje ko ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ngo ryagaragaje ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge nubwo ari muri rehab. Ngo dosiye ijyanye n'icyo kibazo iracyakurikiranwa mu buryo bw'amategeko. Ikibazo rero kiracyagoranye. Hari abantu rero bashobora kwibaza bati nubwo ari kujyayo ashobora kuba ari gukwepa, ariko n'ubundi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwabisubiyemo rwavuze ko icyo kibazo cyabayeho n'ubundi dosiye iracyakomeza gukurikiranwa mu buryo bw'amategeko. Ahantu wakwepera rero itegeko nyabuna. Hanyuma ibi rero bikaba bibaye nyuma y'igihe
harimo gukurikiranwa urubanza rwa Yuji Umukaraza. Uyu mwana w'umuhungu rero arimo we Asiriki, mu cyumweru cyashize narabibabwiye. Uyu mwana w'umuhungu rero azira kuba ngo yarafashe ku ngufu Shadibu, uyu munyamideli rero. Uyu mumama rero ngo akaba yaraje kuba afatwa ku ngufu, ariko ntabwo ari uko gufatwa ku ngufu gusa, ngo yari yanabanje guhabwa inzoga cyangwa se ibisindisha. Ubwo rero amakuru akavuga ko Umukaraza Yuji akaba rero ashinjwa gufata ku ngufu Shadibu. Hanyuma rero Umukaraza ushinjwa n'uwo mugore kumukoresha ndetse no kumukorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Dosiye y'uwo musore ndavuga Yuji yamaze rero gushyikirizwa ubugenzacyaha kugira ngo hakomezwe inzira y'amategeko. Ubwo rero nyuma yaho rero Umukaraza rero icyaje kubigaragaza nuko nyine ngo yaje kuba gatoroka Shadibu. Ni ibintu byinshi cyane rero, ni inkuru ndende, ariko ikintu dushaka kugarukaho ni kuri Shadibu. Abantu bibazaga ngo ese arafunzwe, Shadibu yatawe muri yombi, bimeze bite? Rero ayo makuru RIB ikaba yamaze rero kuba yayatangaza. Umuvugizi wa RIB rero akaba yamaze gushyiraho umukono yanzuye, yavuze ko Shadibu adafunzwe, ahubwo ko hari nawo wijyanye kuri Isange Rehabilitation Center i Huye kugira ngo arebe ikibazo ese yaba afite ni ikihe. Ubwo rero byanga byakunda abantu bashobora kuba baramubonye kuri Isange Rehabilitation Center, abantu bakagira ngo yatawe muri yombi. Sasa rero reka ngusobanurire kugira ngo n'ubutaha utazongera kujya wibeshya. Rehabilitation Center rero ni iki? Ubundi Rehabilitation Center ni ikigo ngororamuco mu Kinyarwanda. Iri rero akaba ari ryo jambo rikoreshwa cyane mu Rwanda ku bigo bifasha abantu guhindura imyitwarire ndetse no gusubira mu buzima busanzwe. Ni naryo rikoreshwa n'inzego za leta ku bigo nka Iwawa, Gitagata ndetse na Nyamagabe. Iki kigo rero akaba ari ikigo kiba gifasha abantu gusubira mu buzima busanzwe. Reka noneho turebe, iyo uvuga rehabilitation yo mu rwego rw'ubuzima, aho aba ari gukira ibiyobyabwenge cyangwa se ubumuga ndetse na nyuma y'uburwayi. Ubwo rero nyabuneka bino bintu mujye mu bitandukanya. Ubwo hari abantu rero babonye Shadibu yerekejeho bakavuga bati kabaye pe. Wamaze kumva ko rero Rehabilitation Center ari ikigo ngororamuco. Hanyuma ikintu gushimira no kudahwema kudutega amatwi. Iyi channel YouTube yitwa Kingdom JBTV. Njye murabizi nitwa Bonviva. Icyo nicyo ngushimira kuba warakanze subscribe. Hanyuma icyo nkubwira cyo ndahari ku bwawe, nawe uburi hano ku bwanjye. Niyo mpamvu rero amakuru yose mba ngomba kubanya kugezaho 5 kwa 5. Njye nitwa Bonviva, ugira ibihe byiza.